ede afre ho se bi nyama so afia de wakode enne apomuden kase nsem wa etwaguo ewo etifini atoye epoye ene anafo ni na wada roma yetiefo ayekrado yentie we Ohene remeda wase mechie tiefo nyina omo magibre ehwe yen ewo Sompa 93.1 FM na afi so Sompa TV other affiliate stations so omo agidumedie nyina echi obia apomuden kase emre na edrusiri na nsem no de obeti ne kase mu bi eni Omampanyin na nadu danko akufado age nhyehyɛ sonko bi atum de ama ye maame ne ye papa no ma wo fie kɔ animu ye de mu nkyemu ɛba besom sanso so na akopie mu nkran pumpuni mantam a polio panie ɛyɛ ade a ɛho akɔ atwe pa afi nso so amansanku batan no abie emergency medical center sonko kra de ama oman Ghana abusua wei ene nsɛm a edi tie ne di hwɛ ne aso ne so krogin enam de ba besom sa pomudin kase ewo Sompa 93.1 FM na afi Sompa TV so me a magibre ewisa kase di ama wo mi din afia eji wa kode afi kase ni nchechiremu eni amansanku batan abie emergency medical center sonko de ama oman Ghana enyina ebe hye ne nsu abra covid-19 yade no begye akonya tena so pa wo man mu se cheki obi na se ehu se covid-19 ni bia ye na aya isolation center na e wo be makampa ne de nipa kro no ekoto onom ne ho na mansanku batan oman no sonko asiesie mu a sa me okopie mu honom a eni kan ye pa se omo de niam ahodo pi na aba be pie mu ho critical unit wo ho ukopie ma laboratory be ehwe mojamu laundry oxygen plant ambulance so mo di mienu emergency power system ene niam ahodro na mo de aba be pie mu ho no makwakoye ni gisem enam sa ya so mo panyimpa otu omampanyin na nado danko akufa dofo awapomuden nsem so eye Dr. Anthony Nsiasare ekire nani so bra na omo bie sa emergency medical center shonkuya no wonkran pumpuni mantemu ana wochiem se ye nani gina ye nani ahoaho apa se oman Ghana yenya emergency medical center ti sa na we beboa ama yaresa na arahwen sem so afa ne tuma pefra e wo ye man sanso so ana akopie mo nkran pumpuni mantemu a polio panie so ya de ho akwa atwe pa anesefo e de ababa betu dwa se awofo nom esu etwa ajo mo bobena se wo ma no omo pepa ne bi de awo mu se na be ya mubo ya die ebi emeswe nkwada no so nanso so no mo ko ayaresa bia so mo kwa pepa ne bi de awo ma na omo nya bi omo chini kolebu polyclinics ahodo eno nti na nesefo esre omampanyin na nado danko akufado se eye na sede se o hwe se panie no ebi wo ayaresa bia ahodo atwa nkran pumpuni mantam ahia ewo se panie ni bi wo honum se na be ya nkwada ye betimi nya bi ede awo mu polio ya die sakora ni nya mfienum ekra ene timi echi no so na chi nkasa anim de fa na adwene nim na de abubu ni de egu honum enti wei ne asem a omo ede to omampanyin na nado danko akufado se onye bibi mfanfa ho se na be ya nkwada no omo ntimi endi dem sanso so ena omampanyin na nado danko akufado ye ede nhyehyɛ sonko egu akwamu a ye maame ne ya papa no mu a won fie no obe se duoso ekɔ no so mo kwa ya sabia na so mo kutapomudin si achi ba krata nkwa de a ewo se yetimi hwe mo ntentem so kra ye ntwentwen so panyimfo se oni panyimpa adue ena panyi bia nso so eho wonfaso panyi bi wo no ma sikasem ti wo yare ayese se okwa ya sabia koja yahwe na so na se sika ho ayeden ama no nti ontimi kra nkwa ya sabia mpo krampo na wanya ahoto ne senti no mampanyin na nado danko akufuado ada dwumadi sonko ye free elderly care policy ano omo pa ho ntoma eye openim aboso me ne na eto sonko no eye afimpi bienu ne adunu mienu nim ena omo pa saade ho ntoma a omo de ba besom Ghana mpanyimfo a omo mfie no ekɔ adioson enti no we so ye ne gisem a Ghana mampanyin na nado danko akufuado aye abusua kase no asi na de edi mu akotene no ebini enkran pumpuni mantam polio panie ade a ho akwa atwe enti awofo esre omampanyin se onye bibi mfamfa ho se na be ya panie no mbenya bi wa ya sa bia hodom sanso so na mansanku batan no mabi emergency medical center shonko a samre de ebeboa ma yaresa ensem akoso pan wo ye man na omampanyin na nado danko akufuado de nhyehyɛ shonko egu akwam de ama ye mpanimfo a won fie no ekɔ adioson abusua mi ameje bre ede kase besom wo medin afia eji wakode frem nketesia fo ka chire madam nyina ase ama mommo ni tie ni sha adehye
ɔhene yere maame akua yɛbo asiama ɛto adwumadi na aka no so mo ene apomuden kase ya wodi abrɛ fie Nyankopɔn enhyira papa ya ne gisem sɛ bibi sa no be sa wonya wo memo etimi boa ma ya hwɛ ne ayasa etimi ekoso na doc ene doctor panyin ya ye ne no edi ehia eye Dr. Syracuse Harrison. Dr. Syracuse Harrison wono eye Tibrekese anase Chief Executive Officer ewo Health Angels Healthcare and Fertility Center. Breakthrough now was I by Edema Silafils Kidney and Sickle Cell Awareness Foundation. Ya wono wachakwano ewo menshia Ghana legend wa and I wonum ewo doc wadaroma mema wakwa baby. Ya minia. Wadarom jidi se wo ho ye. Andom. Manage what fit no ho pa. Na sende nyame ya adom nti yankasa ye de ne ye free hye. Doc wadaroma ye nche ho. Ene ye ka se sickle cells condition and as sickle cell disease. Na ye baby say eno cry ye dia na ansa na wadaroma school fees. Dom ye Dr. Blessed Foster. Ye tie for ya wono mehwe ya bribia no. Wo mo ene bia na se wo ha obi omo komu no eno mo de to ye no ye se de omo pe no ye beye de ama wonom ti ofrefo bia wo frɛ wa bla na Dr. Blessed Foster healing point dwumedie so wotena se no ye nkotie adesrede bi anasa asem bia wo ka kire ye ne anam so nti ye de dwumedie ebre wo free coach me de Teresa opasi Doctor, today if I say more can sickle cells, more cells. Sickle cells. Aye, sickle cell. Matias here. Me patient can be some more can one. Wa worry. Me bashan. Okay. Mati. Ye be ya ma why? No. Pacho, we need baby agaze free. Was say opesi e kasa free. Opeso ya kasa fa e sickle cells no Dr. Blessed Foster 21st clinic CEO ena ono ote ne nkasa woni ye nua baby e kasa se ono so no bia ye no nte no ye pe ye tiefo wono ma yaresa no ma ya hwe eno ma ho bambo e wa apomden ho de ama wono nte ne doc sickle cells condition ana se ahotutuo yade se ye kasa yade na e yade ben etiefo ya ka say sickle cell diseases and also conditions potoka say mu no ye frɛ bibi genetic blood disorder okay which means a condition a moja moyare na enye wo bi ne pɛ na ya wo timi ayedan efa okay free eja ene enna ehɔ no mo na ya yetimi edema ebia abofra bi na ne wo mne sɛ onipa bia no wo ɛyɛ hemoglobin ɛyɛ pigments bi a ɛno ɛna memfa no sɛ etimi ɛkyerɛ yɛn ɛyɛ wo gene which is wo genotype okay na sɛ kɔba sɛ ebia papa bi ɛwo ne genotype no yɛwɔ ɛyɛ abnormal ɛyɛ hemoglobin gene X ne bi wɔ hɔ na ebia ne yere nso so unfortunately no kɔwɔ bibi saa na sɛ ba sɛ ɔmo kɔhyia mu a abɔfra no tumi inherit ɛyɛ the abnormal hemoglobin gene no from papa no who inherit the same thing ebia from maame no ɛba ne saa na kyerɛ sɛ wɔno ne genes ne mienu ne nyinaa no akɔkɔyɛ abnormal ones okay ɛno ɛna ya yɛbɛka sɛ ebia nipa simesi ana ɔbɛnten ɛwɔ ɛyɛ sickle cell problem no ebi okay na deɛ ɛwɔ mu nso no sɛ yɛhwɛ yɛ Africa ha ne mu sɛ ya ɛyɛ sickle cell no ɛyɛ yare a predominantly no ɛha yɛn kɛse paa in around 2019 no one of the researchers ɛyɛ United Nations ɛyɛ no kyerɛ sɛ afibia no in Africa no almost about 200,000 children are born every year with a sickle cell. Nemum sawoba Ghana almost 2% of these newborn babies
in your country are affected with this particular kind of condition. No, now you can say 2% of the yenya ewa Ghana hani museya. It means almost about 17,424,000 babies. And affected every year in Ghana. That was 2019. Yeah, according to UN, almost surveillance or more, which means the total number of children born every year in Ghana here, 2%. And sickle cell condition, etime affect more. Now in 2019, per the breakdown on the number of children yenya woman for the entire year we breaking it down, which means 7,424 children were affected with this sickle cell diseases. Now also further breaking it down, which means in every day biano na ye timinya nkwala 48 na omoye affected with this sickle cell conditions, which means ade a hadwene bebre was yema yeni den ekon ho kese. Apart from the fact say na health condition ha amanfo bebre no, the financial burden saa yare we nso so esanso edito families so no na hadwene bebre na ano den. Eno nti na akoko hia se yama amanfo eni den eda ho na omuhunu se bibi sei den ewo ho na kwan ben na yebefa so a onipa bia betimi atwe ne ho afiri ho na atimi akoko boa yan awofo no na so aboa mmofra nso a ye de omo ebeye den ebeba wiase no. Okay, yeah. Doc, o si yearly bia no Africa ase no. Yeah. Enkwada ya wo mo with sickle cells no. Yeah. 200,000. 200,000. Yeah. And I Ghana has said no so ye empemo nso. Yeah. Ahana aduonu nso. That is it. And Ghana has said so da bia enkwada ya wo mo with sickle cells and be say aduana 48. And no crampo ni ye 2019 report from the UN no. And no cry ni. So which means say through 2019 no say yentimi nya bibia nya den emfa ho a ebetimi aba say ebre no kra ayedan akosoro. Na che say sickle cells ya de no ye fan free baby anemum ye fa na woyem. Ye fa no ewo awoyemu. Obi a wo maame no papa. It's not an acquired condition upie ba na obenya ne ha. But inherited conditions from parents. Oh, maame no papa wo mo genotype ne say yade ne ho nsuo ne bi wo mu a na the possibility say ubenya bi no high. Yo ye da se na wabo genotype so wadaroma enka obobo ye genotypes ahodo a ye wo ya na itimi we DNA bi ye wo AA ye wo de ndem na munimu na enka ye hu say yeah. Genotypes no ye wo AS ewo ho. Okay. Ena yewo SS ewo ho. Yewo SC ewo ho. Yewo AC den ewo ho no mo. These are the blood genotype groups yewo predominantly available to us. Now, in pen bebre no na AC genotypes no entai and no so bebre entai nyano bebre but ewo ho. Until we have the AS, the SS, the SC, and then the AC. Na yes, CC bin so ho, any AA, and also so. And on a mature say, who say, yeah, AA genotypes no. We have the AA. Okay. This time we are talking about the positive ones, no. That AA is no, we will say nipa no probably is a sickle cell negative. Okay. But when we are talking about sickle cell positive issues, no. Now say more combinations are a bit ade or how no aqua bad they are. Then we are talking about the AS, we are talking about the AS, the SS, the SC, and also the AC. Omo no na say omo
a combination or compatibility no antimi anko wie pay we can get these sickle cell problems. Okay. Yeah. Yebeda sepa Dr. Cyrus and Ebusiane no twetwe enkomo e wo Healing Point dwumedie so Sompa 93.1 Sompa TV ne the other affiliate stations ye wo omemu afana nyina dodo na over 20 affiliates na wonom eti yenka na se omo fa dwumedie na doc said ye wasi akire mama ye hu die yebeka se symptoms ana se ne ho ene man se ba no se na ya na esiti ebe ye dempo na will be a who say be a sickle cells and answer me ye bi. Yo, the woman says, a coba say, obi ewo sickle cells be. Na men fan say crisis no then da dia. And pain bebre no, ya na ya yetimi hu say nipa no etimi a spike temperature. The ebe can say feverish conditions no. Not just ne ho timi ayehye eno epa ho a yetimi hunu bibi te say prolonged pain timu say owo yawo ewo titiw apone so Apostle yawo no eba etimi ewo ho eche ansana ebi kurampo yawo no beba form a ayeden aba form eno epa ho a yetimi nya bibi efre no distended abdomen otimu say ne funu etimi kese kakra. Apart from that, na ye will be a friend a difficulty in breathing. Aya na say obre ewo home ho. Na ye ka say obre wo home ho a it could be rapid breathing. Say home intentem and say shortness of breath. Say otiso ewo home ho. And say obetimi anya bibi like persistent cough. Ewa twatwa for a very long time etiminam so ekoso bibi to say chest pains ebetimi adesa ade na aba ne koko etimi ye ne ya enam say obowa ntwatwa so no etimi ma ne koko den ne ya adaroma mentwa no ye se bi wo kra etimi si koko sa so obi mia wo na say etimi si wachi nsuso efri say o briefing no enye nsisi sunti no aha ebanesa ebetimi akoso something of that nature ena otimi koso painful and persistent penile erections. Okay. Aha the friend trapezium no. Okay. Obehunu se bi on ebema apeja ebetimi agina so saa be over 1 hour enye den enkofom na ote yawo den ewo mu eno nso so ebetimi happen. Doc odoro magina ho ansa. Ha se nom na controversial kakra sa na ebeka no. Eno sa na ne bema sorry agina so be se don hwere ba ko no. Na bra bi a wahu oba bi a ne ho akono asori ana se bi a wone ne yira na kanchima bi ebedi na mu nhyiamu na ebema yenim se sometimes no ansa na bema ho be sori ana se bi ahomache a ebia ya yenim awarefo ne de omunim de meken wo da bema achi a otimi sa ahomache ne ya na ne bema eta sori sa enkwa batam yensen ya makan mu ana se bia se nipa kron de oho a na ne bema na sori bebi o bia na anytime bia time bia enye se ebra ebia na tinka asori a opeso no obi dimpa so groda bi but obetimi a wo ha when the crisis is about triggering na ebetimi a start at any time na obenya pains wom na de wom ne se enam se sickle cell no the hemoglobin pigment no a round normally no in sickle cell no eno no ebeye C shape. Okay. Just like the tool sickling no na yade enya ni din den efiri meti wasia mama metie fo nso ate wasia ya na hwe say normal sickle cell no na say normal blood cell no round like moon na abosomi atwa hye kukuwa no normal red blood cell no round but sickle cells abnormal one no and the ne na ye friends half moon na say bosomi ayache mu mienu sanete nti ni shape no a aye no ete se sickling
a tool bi a yɛde twa mo no okay sɛ yɛhwɛ eyi a yɛde twa mo I na that second knife yeah the tikube kura nso yɛtumi so de tikube ebi mu de tikoko saa ɛna ɛteɛ nti ɛhɔ no mo na saa yareɛ wei ɛnya a ne din no efiri yɛ ɛnam sɛ red blood cells no ɛbɛyɛ den ɛbɛtɛn to be like that ne nti no ɛkɔba sɛ edu bere bi na emogya flow through blood vessels na because of the sickling nature ne nti no entimi pass it through the blood vessels no most especially the narrow ones no nti ɛba ne saa ɛkɔkɔ block ɛyɛ blood vessel na ɛwa sɛ emogya ɛyɛ den ɛfam no now in this trapezium cases no mogya no eflow ɛkɔ hɔ no mo ewie ma ne gyina wie a na ebi ablɔko ɛyɛ blood vessels na ɛbɛboa ma blood no ɛbɛsa return in order to release the erected penis no ɛnam sɛ ɛno ablock nti no the blood cannot flow back na akɔ constantly ama ne penis no ayɛ den agyina so for quite a very long time until say medical attention is given and sana nipa no ho betimi atɔ no ane ho ayɛ den atɔ no nti ɛnyɛ ɛbra na tenka asɔre but etimi happen at any time. Not just red blood cells no na ɛde oxygen anaasɛ hemoglobin yɛ mogya no ɛkɔ akoma ne ho ɛma ne ɛnso supply ma the other part of the body no anaasɛ honam akɔɛ no nyinaa na ɛsan sɛ your friend is saying ayɛ abnormal nti blood cells na ayɛ abnormal na o say ya na say sticky din nti ɛba saa sɛ wura ntini nketo edu baabi ntini nketewa no wa ntimi mo nwura ho san sa ayɛ den na ayɛ te sɛ emu akyɛ sɛ normal one yɛ sɛ ya na emre nti etimi wura etimi duru baabi a ɛho so etimi ewura but ayɛ te sɛ ɛfa bosome a yɛakyɛ mu mienu no nti na ma emu no so ayɛ den nti edu baabi a ntini no ketewa no wa ana bibi say ntimi nwura mu ye because it's devoid of air oxygen into ema ade no ebeye dene kakra than the normal one no aha nti me fa no say do baby a aye blood vessel no one a esha no a nke sese nke otimi mu anu ho ewura ho enam say iodine nti eko block ade no ano nti emoja na efiri ekire ba ni nyina no enya kwan ntimi nko and moja no nso a airba no nso na air carry those oxygens na ebetimi supply the rest of the tissues na behind that blocked vein no nti eba ne sa suffocation of various organs and tissues what that particular area no happen. That is where all those other aspects no begin to come in. Na chese ebusiafo o hwe ye TV ne so a Sompa TV no ye de ye keka nyina ho nsem aguo de ka se red blood cells no normal one no eye kurukuru wa te se o de fa nse bosome a dawiem aye kurukuru wa no na de aye abnormal no a no sickle cell no no aye te se bosome a yache mu efa ni nyina eda so na se Facebook Sompa 93.1 akwa abehwe yen afa Sompa TV Ghana so ye twegu ewo ho sanso na okọ 21st clinic ana se sciatica research and treatment center ni nyina Facebook YouTube no Sompa TV ana se 21st TV okwa de ye ka nyina ye de egu ho ntino bomodin ande share ye wo ho YouTube ne Facebook no na yentime enkasa down so wonti ase enti doctor say sickle cell na no na ye te se bosome a ye twam mienu half no na ye na dendenden ti edru wo mogya no ba bi e de kɔ no edru ntini bi ekrampo emuso ana se ba bi a wo se wura na esanse edin ntentimi nwura ho na kyesa akwa akɔhye ho na eno aye wo si akwan ede ama mogya na ewo se ba ebesene kɔ etra ba bi a mogya na sickle cell na aloke no eso mo maka ekire ni nyina no mo ho aka no mo nya mogya basa ewo no entimi endi dwuma se de ese na fata enti do kɔ ho na ya na ekɔhye na ba bi a emogya no ekwa edru e block no ana se esi kwan no ehwo na ba bi ebedru bia na megidi ese ya na ehotutu no go TV ne so no blood cells and red blood cells na call ho sa no nti ebusuafo na doc we na si de wa utimi hu se bia sickle cells ya de bi na ye se
wani nso timi yellow akokosa ade sa na wonsem woman say timidity paeba timid stiff neck eba say bia okon yeti ejina so sa utwa enye den entwa na timid sani american numbness of the upper and the lower extremities onsano ano no ene onan no ano no etimi den titriti. Apart from that no etimi cause various other conditions. Na sani ana work as join this ne and the woman the normal red blood cells na ewo yeni paduanum no it take approximately 90 to 120 days. Yes. And I was say it take. And now because say a sickle cell condition, you know, a condition affect a red blood cells in internal. Cell be our sickling our system no or take it only 10 to 20 days. In Tianam so will take it 10 to 20 days. You know, the rest of the days now are akano, which means that the system is devoid of this red blood cells. A bone marrow no try to force itself in order to produce more red blood cells. Yes, how one timmy and I him say yes plain no so and so nejuma why and say or ward of infections within the system. In the say kobana or tries or be ejuma no more no wetimi a produce but breaking down of these red blood cells and also release a different thing your friend of bilirubin. And so bilirubin no never do so e wo moja no mu a cause a join this no. Into the rapid breaking down of these red blood cells no ewo system no eno ene nam so ma join this no den ekokoba nipadua no mu. Esi kro nso sokra so timitu na ye nkoda adane skin cancer niam bebre. There I wish say as time goes on me perfect twi no mu na metimi abuebue niam eni so bebre efri say sickle cell yare no nyame anim ni say ujina ho na wahunu se ebia ye obi ne yede na aba ena wo kamu ne aka cho se sickle cell no ebi eni ana ne nsunsanso ni a ampa ohra be ho ayedan ama nipa sanse condition a ano no ayedan me wo fida dem akwada bi ne maame ba ho na akwada be 7 years now she little princess be said de o si so ne maame wo se won kyekere no eba sa ade sa wo moa no den de ade onya homa bi kro otimi de bɔ ne nan ne moma no for some time ansa na akwada no ohun se yaw no aye okay kakranti ebusua healing point dwumadie so yese ye pɛ wapɔmuden ene wa ho bambɔ ho ensem edi ama wonti no bɔ modern Facebook Sompa 93.1 share wo and hasa Sompa TV Ghana and 21st TV ubehu ye wo YouTube no so Sompa TV ni nyina bohye mu a won sabe kan yen na ansa na no Sompa FM Sompa TV healing point dwumadie yeti Simonten so efieje wa akode ofabo ne ho ene ye maame nom yabusuafo ya wonom wa bonten kumase krodua mase nom ekwatwetwe nkomo bisa mu se aso sickle cell condition asa yade no wonom ate ho asempen na ebi ayo obi pen wo ma ho bi pen sen ne siti abusua yenkɔ de wode ba ye no yenkɔhwɛ na yenkɔtie emra sesie na mpacha what sickle cell yade no ho asemda Ibacho mate ho asempa yare bia ha adwen meni me mate bia na meni wo school na o bie eba oni ahotokora yare de bia wo yare ne honam tutu no ahotutu oni ade tie dru awo bere mu dia oni ahotokora timini mu asempa pacha me da si bebre da se me do pacha me fa ba yeah pacha what sickle cell yare no ho asemda metepa na wahu bi nso da na hu bi pa ifie bia na meti boy bi e ba ajai ni hu betutu ne san ye de no ko hospital awo ba kra de omo bo pa awo ba omo bo pa na empempineti mka so obi nya sickle cell a enche na wawu wanwu so obi anya bia wawu intentem like when nyini a wawu ane Richmond we nyini no di wi e ma ni tembe hu na no nyanga otie hwa no nyanga me fan say onya be 11 years no free
Pacho that's a pan. Yo, Miss Madam Sibebre. Ya ena. Mami Pacho one will be now or sickle cell. Pacho ane. Pacho net to sing. Saa yare na eba aya honam tutuo. Eba saa nso a na agye so omo kyekere no. Woda faako. Enti abra wonyi ni nyina na fuzu so aye dobo aye tade abo no. Krukru wa na fu ni sinani. Na ne honam no so aye nkete. Tisa akwa no wo munyini krampo no ebi ho anofo kra ntime mobọ. Enofo ntime mobọ. Ewo mu akra no asa ne ho ye fe wo mu ana ne so asate. No aye kete no aye ko. Edi wanyini pa kwa akire kra no bia 15 years. No wa game. Tisa ankra ne de ya na wo mo etetie no ya pa wo ho ahomete. To wu sa ba ni bidia na gesa amane na wo hu efie jadum sikahye tide mu fa no Pacho te ne sing. Metia mi kola mi ta usa no mo yale. Na o mo yale no na yellow one dida o mani. Wonsa na ni ahoden. Awo ba nso a na ho tutu no. Omudu age bi so mutimi wu. Sa de mate wo sa na mate. Mate ho asam da. Na asam ne se de sitie no. Won kola na wo mo yale saa ya de ne ya na awofo no kola na ya na metete ma wo mu. Wo ba yale saa ya de ne bia woni ahoto. E kire se na didiem enni bibiam na aye de no hu akola no wonyini da na waka fam anwedwe wo mo no mu firi nyina na wo ma baye mpanimfu agya no enti da bia na ba ta na asede ha wo de ne hospital bi kura bi moja ebi suso na asede wako aku ana ne moja awe sa ankora no muni ahoden wo munyini from sede enkora wo munya de no enti me kura de ya na me bompa ya se nyame hu wo mu a wo mo wo sa ankora no emobo na wo munya ahoden na nyame mo ma kokodoro mtimi hwe wo mu na mo ye stress sa ya de na anu wa adura na na ado ye se no ba bia wo bia onkopa sa aduro no mere na sa ankwada no wo mu hu nto wo mu na ahofo nso nya afa ahodie ai Pacho e se mpempi na ya omo entan nyini omudu ba bia na o mewe no kre aya no kre ya se wutwa mu ba 25 se 26 dia ne Ebusuafo ya da mo asese mo atwen yen ama ya kwa ba fieje wa ko de ya da na se na okọ ekoye sa video we say ede ebre yen na ya se wudi 20 anu we no kre sa wo bo ho ban ya doctor be kirekire mu enye obi a na odi 20 a owu nti ye be kirekire ni doc de amanfo kan ye no ya na wa ye fia kwada bi wo ho a wontimi kora enyini ye na obi won so ayesin no fo mo boy ho no me wo yi kakra wo ho akwara no edi enti na ya na obi wo bia ontimi nye kese wadaroma hunu say constantly no aya na nipa no eye anemic due to the fact say ono ne red blood cells no aya na a die of in than the normal red blood cells days was a day edie no. So normal one watch him say 120 days. Yeah, 90 to 120 days. And the any normal sickle said the and so 10 to 20 if I say 2 weeks just like say 2 weeks in America crab na a die off. Okay. Nti aba say constantly no or yeah anemic. Nti aya na ma the normal nutrients are obehiampo etimi adia grow well no enya ade a wonya and because of that no so no in pain bebre no aya no mota ye infected. Okay. Bibi kakra bi no enya infections nti ase ono de day in and day out no the body no is battling as a nipadua no enema bebre ewo nipadua no eno na aya e kan ho bi emma aya wo muntimi enye kese ne moment no enema bebre aba womo a womo we bi no yetimi eboa womo a omutimi enyini eche kane no a ehya ase a na afi na ho research ewo ho ne ade no saa bere ne de na nka nipa no enyini ache no na nka by 11 years no na okọ na enso enne no enam se nimdie aba ene nema bi ntino ebi mutimi enyini krampodu omo mpanyin fie so ansana
elidi omo normal life okra ansa na say omo be free at yasefo asase so a omo yeden omo free nti ente say obi a obenya bibia no automatically 20 years was so free da bi enye saa na afie de eyeden etie yeah Doc na ema de bi oba said the wasi a kire say ni mi a mojawe ya de ya na ta wo mo so no oba ema bu yensa oba obu ne nsa na osa wo ani sa sickle cells we say say na ya na isitie because mate say ya na omukra mo menstruation period no ekwa ani mu awo kra nso to da bi etimi enya nsunsuaso na awo so say na isitie wadaroma baby ya na etimi nya nsunsuaso usually during ebra omo bebu omo nsa no and I'm say constantly no every bia no na ni moja no den ewo form no enti no etimi duru ebra obebu ne nsa na ebia adile sanse ni moja no den ewo fem aha na se omo awo de bi mu etimi den ewo je se ofa efuru a ehu behia se ode ho ebema gynecologist ntem na wo mo no ebe guide wa kokosi ebere a etwa se oyeden owo yes emu nsem no na ya na edoso bebre kakra enche donko abapa nsima no aduana nwotwe donko bopa nsima aduonum pepepe abusia ye ba ma mokwa na mo so de mo wo no matimi e de atodwa wonsusu ye bi wadwenkyere bi de ha wo no doctor yi ano e de my dog enti yakasima be ba akomienu ana se sima ba akone fa bi ye fanfa ene ema na se enuane a ene anono dia obi a wo sickle cells e wo se wo didi na wo ya e betimi aboa no yeah to obi ewo sickle cell yare ya ene ema ya na e wase na enije ho bebre enuabai o ma na enije ho bebre a ebeboa no bebre tichu aya na ewo bibia ya na obroni ka se improper combination of foods. Okay. Nyanya fra ensese yede eye and wasesa nipa no or very careful to me personally by what I have researched to find out and I'm say sa nipa no and pain bebre no ne hemoglobin pigment no and shada enye best in ehun behia say nipa no be avoid agro gidi ana se ade biara ebe koso ebe demand more oxygen ewo nipaduanum ade bia ebe boa se ade a obeya ebe hia mframa bebre wo ni nipaduanum ontwe ne ho mfiri ho oma na ni nko vegetables ho onum nsuo bebre oma ne nsuo num enya den enoso na afei yakase yebeka nnuane ne individually a eba enti eba fa bibi te say garlic say eba na aduane mu a eboa because it contain allessence no blood thinness ebetimi aboa nipa no bebre na apart from no omma fruit bi te say sa yan kan say citro fruits no in about to say anka nom ne other things no eba na eyimu a ebeboa no bebre de ehia ne say aya obe hydrate no ho because one of the things are etimima crisis no trigger no dehydrations into oma nsuo nom ekono oma ne fruits no edoso abiribi obepie be kokodi agro beba no so ya abofra yan kire no hygienic conditions na just opie ba won hohoro ne nsa ho bibia wo se obi a wa so fresh meat mu on hohoro ne nsa because ade bia ye possible abetimi akoso infection bia no e wa se wo try so obeden obetwe ne ho ayeden afri eno nso so ho ema aboa no nti wo ba sickle cells ni kwa so ma ni di agro a den sampe no ohurihuri me kai sa abofra bi na ne maame wo bi no de wo no nti no na okodi agro kakra ba so obo ampe one ne mfefo ya na wakoma ne nsu anom wo ho anu akoma afre no ama ne nsu nti na akwada na nti ase nti a kire na obi se bisaya wo mo ye na yese folic acid nso daily e wose wonum bia no so say ne sitie no ba within ne treatment no obi a owo bibia no asede ba ko se
daily no or that folic acid no so because there are further conditions at the bar omunya this retinopathy say neni ebetumi akoso blindness crampo ayeden ama ye omunya meningitis based on the same conditions that's onya problem with the spinal cord and the brain, that is an infection which is the meningitis omunya pneumonia, infections of the lungs and also so sickle cell croyan ebetumi ayeden akoso this osteomyelitis which is infections of the bones and also so betumi ayeden akoso way it was splenomegaly say the spleen no aye infected into no ontimi enwode of infections eba body no easily. In fact eniema sickle cell no etimi ekoso no ama utwahwe kola because anytime bia no moja ni sha na yemfa nhye yetrim say signs and symptoms ni ebebre ba no nkyere se de yebobo so wo ha no onya hunu bia na no kyere se o sickle cell obi kranya bia onko hunim difo na 21st clinic the sciatica expert ubetimi krampo akọ na yetimi ahwehwe mu ama ho hia se ebi na ayewo a yebetimi abo akwanu ase nyina doctor nso so wa ha se no munte no yebetimi krada na wama no na watimi aye nte no yemfa na asema 21st clinic for the sciatica expert yade bia ha wo bia no sro to anamo na efo ani ekyeremu ewo ho enche yade wo makira kwa ne beto dwa na yankwa homa no so wa wo so wa adwenkyere anase bia kakra wo de beka ho ebi ato ebi ayo bibi de ewa hu de afa ho no betimi afra yen 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Pacho apomoye. Nyame adom me hoye na monso e. Pacho nyame adom odini baby akase free. Edin dia kwesi mi kasa free asante mampo. Mate bra kwesi yenti. Me pacho bese mi bisa doctor say me na me no wo ho no. Ye ko check na sin o ye SC. Na me nso mi de ye CC. Bese mi bisa say ye bitima ware amana ye yi ana. Wadaroma obeyi wano. Hello, good afternoon. Pacho odini baby akase free. Onye na yere mame ye boa. Ye friend Dr. Bele. Doc akwaba. Ma bre pa nse na me remo. Yo, ene e mo atin kwa wadaroma. Gafra. Tidase pa. We better in a coded place and me tell me and I may enjoy program. In fact, my mom about so teaching production team no. Videos are the support to program now. Come up. Na doctor the Bonabaso. Bonabaso now my son so it should be on my because questions will be in amount for the alpha back down. Maybe me forwarded the money and said we say up swaswa. Okay. And my secretary na kebo boy pa. Na obi a woti bia so ever say you say ya no obi a said ye ko abonten no mo kan mo de mo agin che e ba ye no mo mahu e no mo kan ti ajusu bia ni ho no e de mo obi a o hwe ana woti sabi no e chance kasa ni bi omo kan no bi o hwa na se obi o ya re bi na woti a na koya nsusu se asa do na ka se obi o ya re bi nche bia na wawu ana woti ni ni ade e o mi sa itimi to bi mo na we nya mo mba boa o ni force a na itimi ko ban sa na se Dr. Harris wo hoi na eni before we bre ho other hospitals wo ho no did I saw ho mo bi bia o ya re ni na ne se obetu ana mo ti we de na me da sanwa me bon abaso na meja ma fofo so akini out. Yeah, that's a Dr. Blessed Foster, CEO of the 21st Clinic, the sciatica expert for NIETN in Kano. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Pacho Dini baby I'll case free. Me case free papa. Okay, Pacho yenti away. The American me ba for was born. Second born. I know
wenya ba chicken born mum first born nya chicken born mum da ye wenya dam problem ba almost ya bi ya no chi ba shi fi ya no tabashu tuta okay na mpese mungu se okase the end of the day no say onya folic acid on then after folic acid you need your friends the bia betumi se aboa no ma otumi ni moja no tumi akoswa no. Okay, mpacho ye be wa no ye branding ti ye be fa last call nyame ya adom no de chen ne a boni bi anto ye na me gidi say next week e kwan be mu a ye be sa atwa so hello last caller good afternoon. Good afternoon. Pacho apomo ye Pacho nyame adom no mpa do na wadaro ma ba bia o ka se frɛ ne udin Pacho re fe no ne ba mka se free teach man. okay Me Pacho and maybe no hospital na ase me obi a me mantika na ase me bi ka kra bi na ase me shoulder ba ko ye me ya and atada so a me feel pain o wo mkoto dwemu me ne obi a wo ba me feel sa a won tutu na mo kan but problem moment I'm sure that na me ada the hospital mo see sickle cell and a have so the person bisa doctor say that sentence so actually bita na say some person mu kaka. okay ye be ya ne sa ede amabusia for madaro ma mo fa nche nyame ya adom no de dom ye ne a na wotwe ebesim no ene da se ne ekwan be mu aye be sa to aso nte no ye nkɔ na doctor enyiyi de bae na no ma ya kwase de free ebi o de free bae kra no say okoye test asante mampon o say okoye test no wono ne de ne ye SC na ne ho kan a one ne te ya o mo twempana no so de ne ye CC o bisa sa nyambia wo mo eye ebeboa wo no ma na wadaroma yo near woman say in this case you know omobe here counseling into this because omumi enu no kase omo betena omo wo 25% chances of giving birth to an SC child, okay, which is also another form of the sickle cell, though not so devastating. And no, and yet didn't be brave to say a year SS no, but still no, and also so ewo hawa, and also so at the bed and at the bema or more. Okay, no, mestre say on siki counseling, say omunya. En ware ye dia mesre se na yen churechre omomo niema mu na omonte omo ho ase because ye be pre say obi anyini aduru me fan say ne SS stage no a on try say obe hunu eye ne status and sakra say obe person obe twempena kora na say obe kwa aware mu awakọ sani ebe ya ebetimi ayeden aboa no nti misre no on siki counseling takwa so say the first child anya be second born no wanya be no so enuane no bi ana say endro bi wo hwa obetimi aboa ma onya moja ntentem a the woman say on siki for treatment because wedding kayan hunu say nipa no ayeden ewo bi nti no apart from the folic na general year omotake you know mesre no obetimi atu anamon and then any expert be betimi ayeden abua I hope say multivitamins so betimi abua wo more yeah you know the woman say ebetimi abua na yeah sometimes you know there are certain investigations e was enko so like lab test and other things and sanetimi aka say okay and yeah we mumba bua no yie esene we no so question say positive cramp na positive ne sa be hwemu yie asa hu say we na fe no maba moja mu ana say we de atina mu cramp once you are positive no you will be a fan HB electrophoresis and no na ma hu no say o positive no because we AS kra we sickle cell positive so Techimani no so o say o sickle cell wadaroma mesra o say ubetimi aba see wodima Health Angels Healthcare and Fertility Center ya onu asai kofar badema Sillafields Kidney and Sickle Cell Awareness Foundation ho na wetimi aboa wo Dr.
Syracuse Harrison. Dr. Syracuse. Where does a movie be our Harry Kuso say why? Pacho where Syracuse Harrison. Doctor when him day, Miss Row. Yeah, shamo bonemum, yeah, share. Yami ya domo adasene. Ebia na yetimi ato aso nya san so kora ebekọ the next 2 weeks ba me bon pa ye said ase na ye beto aso enti yan so no mienu no abo doctor we Brenda Sompa na so adaroma chi adofo mienu ne baabi a wo no na ye mfa ntwato mechia aye Dr. Foster. I think say no any the first person I met person me the mechia no. Okay. For reasons best known to me. Okay. But I just don't think so I have to greet any other person. Ye tie for on so ye chia omo any Dr. Foster and I may then me chia Okay. Now contact na obi pe wa watimi afro. And to say me fan say obi pe be easy say or no WhatsApp momo and e be easy say metimi a reply no. Okay. One and WhatsApp me was 0249 355 721 0249 355 721 and also a person of friends so they are on phrase 0245 29 5003 me pacho okay so should be my 0245 29 5003 okay na we chira kwan so Ghana Legion menhia just behind the Menhia Hospital Ghana Legion inside the hono yeah Ebusia for Dr. Harrison ye no atwetwe nkomo no sickle cell me so nyame ya adoma adasene ye beto aso nte no e ma wa comment de we nya mi se bia ne de aka akire bia dodo na we akire ye de ne nyina ebebrem ebeda doctor ase de ha wo bia betimi e de akọ na 21st clinic e ne Ghana ha ba bia school fa ye ne to dwama me to TV no so ma me ba bia be ko bia tema ye ho nkran ka so ago so kuma se wenchi sunya ne brekum te chimai takra de nkranza ko fodua akra sehwi dwabo so sehwi debi so nkokọ ene oboase nyina no ene kumase ase yaje ho afente ne de ben won mesro ya na wa frɛ na ya kyerɛ o 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic the sciatica expert ha wo bia no yade mo no e wodi nko ade afo ani kyerɛ na emom ni titru wosisi achi ekwapem mo na ase ho no eye internet sa ho ada bia atwon na ho e na wo no betimi atu ase akra we ye nsorosoro no eye expert e na wo no eye e wo ho nti no ye fa sedan ma afia je wa akode oye producer madwumadie wo sa tenenka e wa pomden kase so e wo healing point dwumadie no so sa so e na school fees producer 1 one na executive chief producer no one de yakọ eye social media handles ni nyama wote yenka ehwe ye wo ho Dr. Sly man kran so de hye wono so ebo ye chi dom papa ye medi de wo hene yire maame akua ye boa asia ma healing point dwumadie no ye de sinyame ya adom adase ne obete yenka am ye de nsem front so etime aba bedan wo Sawante unipeduase a wonte ayaresase over the years